O horere ana pea tana whakaputa whakaaro e pāna ki te take monga kura tamatāne mau poi. Engari hei tā Winston Peters kei te whāngai hia te komiti whakahaere i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu ki te pūtea a te hunga tāke, e au ia kei hea te pūnaha e mōhio ai tātou kei te whakapaua taua pūtea ki hea. Hei tā erewera rerekura nā Peters tonu te pūtea nei i whakarite, nōna i roto i te kāwanatanga hei kaitiaki pūtea. Ko tau te kaiarahi o Aotearoa tuatahi ki te tuku pātai hoki ki te komiti whakahaere kapahaka kura tuarua. Well, I think they should explain what they're doing. They deserve to be held accountable, yes. He rahi ake i te toru wiki kimuri te komiti whakahaere i panoni i ngā ture poi haka hoki. Well, they should be asked, look, what are you doing wasting taxpayers' money and Maori cultural money and making decisions like that? E ai ki te tāhuhu o te mātauranga i ngā tau kimuri, he 50 mano tāra te tāhua i tō haina ia tau ki te tautoko i ngā whakataetai kapahaka kura tuarua. You've got sort of certain people putting their nose in where it's not wanted, making all sorts of judgments which are not practical, not common sense, and really not what ordinary people are thinking about. I te wā, ko Winston Peters te minata take pūtea i ngā tau iwa te kau. Nāna tētahi tahua pūtea mo te whakataetai kapahaka mō ngā kura tuarua I whakatū. We all had a go at the poise and everything else. So what's the problem, basically? I te mane kua hori, I hoki whakamuri te whakatau o te komiti ki te panoni anō I ngā ture. Should the government step in and put our young people first? Well, that'd be a novel thing, yes. It'd be a good idea. Me te whakaaro, ka tika te whakataetai mo te hunga taiohi. Iru e re kura, te karere.